أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puasin sa sanglitan, pupujihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat tiban salam papangho sing kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya mga katautay manghuran haa kama Islam. Yari na isang kita niyo nakapaybayng mata hajumaat ini. Sarta yari kita niyo mangdihili pangadjian hatungod sin kahalan sin pagtawagon nila istighfar. Pagtawagon istighfar, pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghura na agama, sabon na tuod, injumatu mga kangian, numaog im mga kangian, miging kanikmat-nikmatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumatong ing kasiksa-siksaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabon na to din ini pagtawagon siya ibtila, patatandasan deng ha Allah subhanahu wa ta'ala.
mangman ingkatan tatanbasan sin Allahu Ta'ala ini mahinang siya sabab hikabalik sin ipon sin Allahu Ta'ala harap matupa Allahu Subhanahu wa Ta'ala daing hasabab ya tulong sin Allahu Ta'ala zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Hamana sin kabta sin Allah, hamana sin ayat sin Allah Ta'ala timam palingkatan ingkangian hagin lupaan hiban dagat hin sabab dayat tu hasabab sin lima sin mga manusia ay hakakahinang nila hipana supaya hipananamkan nila san Allahu Ta'ala bang unuinay ng baynat sin kakahinang nila rin di imang man sila magbalik pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala sabun natud ingkatani ni kahalian sini sim pagtawagod al-istighfar kahalian sini sim pagpangayo kaampunan pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala sarta long sin Rasul alaihi salatu wassalam tungod maun hapag pataas sin darajat haadlaw mahuli halawm sin sulga long sin Nabi alayhi salatu wassalam innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anni hadha fayuqalu bistighfari biwaladika lak long sin Nabi alayhi salatu wassalam sabun nato din hambuok usog haadlaw mahuli hitaas kanya sin Allahu Ta'ala in darajat niya halom sin sulga fayaqulu ang pamamungin hambuk usog ini how no di matong law nga impagtaas sin darajat ko ini how no di matong impahala ini then kan siyo impahala ini long sin Nabi alayhi salatu wassalam fayuqalu bistighfari waladik lak sabab sin pagpangayo ampun sin anak mo kay mo halong pakubulan na kau, piapangayo ang pakaulong niya, sin anak mo kaampunan, dumatong dayat to kay mo palom sin kuwul mo, ibang paadlaw mahuli. Bangwayron hipangampun sin pardusahan, manjari hinangon hipagpataas sin darajat mo, halom sin sulga. Mahuli. Mga kataw-tay manghura na agam Islam, inhambuk mano siya, magreklamo siya, dumatong maon reklamo, sabab sin sakit, sabab sin kasigpit, sabab sin wayroon anak di karidjikian anak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkatani ni uubatan niya istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pagpangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala jaa rajulun ila Hasan al-Basri di matungin hambuk usog matuk paalim sin Hasan al-Basri tabi'i ya Hasan al-Basri deng mga tabi'in rahimallahu ta'ala yashkud jadab nagreklamo matto sin jadab amun wayroon di magtuin tubig di magtuin ulan deng hatas langit bang haparihalan tabi El Niño laung sin Hasan al-Basri kanya istagfirillah pangayo ko kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di matungnay sa binhambuk usog ja'u thani yashkul faqar nagreklamo masigpit to da kulong niya wayroong makaun ko mahapdi tud kami wayroong kalangan usaha kulong sin Hasan al-Basri istagfirillah pangayo ko kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ahu rajulun thalisun di matung ini katu usog na may ta yashkul aqam nagreklamo sin di makaanak di karidjikian sin Allah Ta'ala anak laung sin Hasan al-Basri kanya istagfirillah pangayo kau kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pabiasa sin Hasan al-Basri in ayat sin Allah Ta'ala faqala Allah Ta'ala azza wa jal faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara hamana sin ayat sin Allah Ta'ala faqultu baita kulawnya istaghfiru rabbakum pangayo kamu kaampunan patuhan niyo innahu kana ghaffara sabun nato din siya baing ampunon yursilis samaa alaykum hiparanya deng halangit maun kanyo intabang wayumdidkum bi amwali tabangan niya kamu labay hapangalta labay harijiki ka anak wajal lakum jannatin wajal lakum anhara rijikian niya kamu rin doon mga katungbutung-buhan iban si mga katubig-tubigan man siya kaddaaf hisiyusyo magreklamo sin siya mahina siya wayroon mga panaiban, wayroon tataba nga magdatong kanya, wayroon kalasya-lasyaan, wayroon panaiban, wayroon kabagayan, falyaliz bil istighfar, katukaw,
kamput kau papagtawagon istighfar pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah ta'ala hanabi niya Hud alaihi salatu wassalam, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Laung sin Allah ta'ala baita hinabi Hud hakauman niya, ya qaumi, ya kamu kaum kulongnya, istaghfiru rabbakum pangayo kamu kaampunan patuhan niyo, ibang pagtawbat kamu kanya, hiparanya daing halangit harap maun kanyo intatarangan niya, panaiban kusog, ibang ganapan kamu kusog, puasing kusog. Damikian imano siya, kaya sigpitan na siya pag-school, kaya sigpitan na siya paglawakan rijiki, di niya nakaingatan unin hinangon niya, ingkatan ini, ubat ini, istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk hamsira sin Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala na may siya lang nga innaha latuljamu alayha al-mas'ala al-wahida fastaghfirullaha alfa marratin aw akthara fayaftahallahu alayhi. Laung sin Ibn Taymiyyah inhambuk laung nga parakala pag-agama mas'ala sin pag-agama among kasigpitan ako di ko mahalulay mangayo ako lang nga pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan hang ibo, makahang ibo ataw walabi pa makahang ibo sambilaw nga ukabon kako sin Allah ta'ala imparakala kaya sigpitan ako yaon. Ruwiya na riwayat ding hanabi alayhi salatu wassalam sinnamay siya man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Lang sin Nabi alayhi salatu wassalam hisiusyo indaranun niya impiagbisaran di daranun hisiusyo indaranun niya impagpangayo istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala dihilan siya sin Allah ta'ala hatiap-tiap kasigpitan butangan siya lawang hikaig niya hatiap-tiap isab ini kasusahan butangan siya kakuyagan at damikian hatiap-tiap ini pahat rijiki dihilan siya sin rijiki sin Allah ta'ala hari niya kaingatan, hari niya kasayuhan, hari niya maitumbang pilaing taon. Hadis sin Nabi alaihi salatu wassalam. Hadu kaing pa hadis na mayta dengkan Zaid maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law Zaid diungog kulo nga in Nabi alaihi salatu wassalam nagkabtang qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ghufira lahu wa in kana farra min az-zahaf. Laung sin Zaid diung kulaw nga nagkabtangin Nabi alayhi salatu wasalam isusulong astaghfirullah mangayo ako kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala amunah alladhi siya na intuhan wayrum mapatot sumbahon among buhi al-qayyum damikyan mangayo ako kaampunan kanya impahala laung niya ini gufira lahu wa in kana farra min az-zahaf ampunon kanya impardusahan na siya bisan siya na magoy hapagparangan sa bil bisan siya na magoy halom sin pagbunuan halimabay. Inhambuok sahabi al-jalil hawakto naman kaya na naman si mabaya siya himinang maksiat fahisha di matong siya matupa Nabi alayhi salatu wassalam ang panamaita, ya Rasulullah tahirni, ya Rasulullah magpakatali ako lang niya kangi hinang fahisha kangian, ya Rasulullah tahirni lanui ako ya Rasulullah hati niya bang kita to'y makatali kangian hinangunta atawa mapikil tabi style mara kita simbaranta laung sin sahabi jalil ini tahirni lanui aku ya Rasulullah laung sin Nabi alaihi salatu wassalam wayhaka irji' fastaghfirillah wa tub ilay in hinangalaw niya pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pakaw pagtawbat kanya kuno-kuno'y manusia makatali kangian atawa nakahinang kangian balik kau law nga pa Allah subhanahu wa ta'ala istaghfirillah pangayo kau kanya ini istighfar pa Allah subhanahu wa ta'ala ang pakaw pagtawbat amutoy ato'y uwat niya. Mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala la yaglubukannaka syaitanu ala fi'lil ma'siyah ay kau mabaya daugon
sin syaitan hapag hinang maksiat. Ayaw kau mabaya daugon sin syaitan papahinang maksiat. Dami kiambang kau diaog niya napahinang kau maksiat, la yaglubannaka ala tarkil istighfar. Ayaw raisab kau daugon sin syaitan among mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bisan kau nakahinang kangian. Maita bang mo bininin istighfar masi-masi indo sa di mapapasyaon bang kau nangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan na hinang kangian in Allah ta'ala kabakan mo gafurar rahima baing ampunon baing kasihun haipon niya in Allah subhanahu wa ta'ala nanawag-tawag maumpaipon niya ahadisil quds na maita fayaqul Allah ta'ala libni Adam ya ibna Adam ya kau anak apoy Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali. Ya kau long anak apoy Adam amun nangindua kau kako nagangan-angan kau kako sinampunon ko kay mo impardusahan mo bunal tudlaw nga ampunon ko kay mo impardusahan mo iban di ko nabilangonin na hinang mo karusahan. Ya ibna Adam, ya kau anak apoy Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya kau anak apoy Adam, bisan pamiabot law nga impardusahan mo harap mato pagin langitan, bisan pati maas timaud biasin langit, sambil timaas mato patas langit, biat indusa mo law nga rin di hababaw sing gumi. Bangkaw na ngayo kaku kaampunan, tartanto ampunon takaw hibandi ko na mahyuhun inna hinang mukasaan. Ya kau anak apoy Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya bangkaw long niya miyari kako pa Allah ta'ala nagdarakaw biasin taud bangunin aun dain di hagin lupaan diaramu pardusahan us nangayo kau kako long niya kaampunan hawala kau nagsyirik la ataitu ka bi qurabiha magfira sampangun taray sab kau simbiat tulaggo long niya kaampunan deng kako. Hadisul qudsi deng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Qila lil Hasan al-Basri baita sin tao harap matukan Hasanul Basri rahimallahu ta'ala ala yastahi ahaduna min rabbih di ka kalaw niya maluman inhambuok kato hatuhan niya mangayo siya kaampunan deng hapar busahan niya ang pamagbalik na isab himinang na isab singkangian ubos mangayo na isab kaampunan magbalik na isab hinang kangian ang pamangayo na isab kaampunan magbalik na isab matupahinang kangian di kakalaw niya masipug inhambuok ka to habiat to hinang niya long sin Hasanul Basri kanya faqala wadda syaitanu law dhafara minkum bihadihi tartanto long niya kuya kan tuod law nga in syaitan apabila naka niya kamubeni habeni dahan law niya biadiin amun lumuman nakaw pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw nakahinang pardusahan imyan kaw maluman na kumangayo kaampunan nangangayo da ko bago-bagura long sin Hasanul Basri amunay ni ing katagihan sin syaitan amun lumuman kaw para di nakaw mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala long pa sin Hasanul Basri fala tamallu minal istighfar ayaw kamu masumo hapag pangyo istighfar pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala law sing Qatada rahimallahu ta'ala innal Qur'ana sabunnal to ding Qur'an yadullukum ala daikum wa dawaikum in Qur'an kallam sin Allah ta'ala tartanto hinduan kamu tiunjukihan kamu harap matu paubat iban sin sakit ubat niyo iban sin sakit niyo fadaukum adh-dhunub in pag-ianon dain di isakit amuna in pardusahan in pag-ianon sab dain di ubat niyo law nga dain hapardusahan amuna in pagpangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala al-istighfar. رواية دين كان إمام مسلم دين كان أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم ترتانتو رواية دين كان إمام مسلم دين كان أبي هريرة رضي الله عنه nagkabtang النبي عليه الصلاة والسلام نميتا والله لونيا
bang sadyaing kamu yan longya di magpakarusa pa Allahu subhanahu wa ta'ala, la dhahaba bikum, paigon na kamusin Allahu ta'ala, wapatun na kamusin Allahu ta'ala, wala jaa biqaumin, tartanto sambian na mga mahadyan na tao yaon, sin mga tao among magpakahinang dusa, fayastagfirullaha fayagfiru lakum. Min hadisini manunjuki sinin Allahu subhanahu wa ta'ala, matagi siya, makasi siya, ha mga ipon niya, bisang panakahinang kangian, mangman mangayo kaampunan kanya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito yung katarihan niya. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li walakum walisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga katautay manghuran haa kama Islam, sabunal tuod im mga kasaan, la yadfa'uha illa nurul istighfar. Wayroon makapung kanya sim mga kasaan hinisin hambuk tao buat malengkan istighfar, pangayo paampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pag istighfar ini siya na inlawang sin ini kasanyangan deng ha kangian, dalim mikyan siya na ini indalil may nang tiranan hika sangbusin kabuhi sim mahadjana iban sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hasabab yato patauran nyo yung pag-istighfar nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpangayo kaampunan kanya. Long sin Luqman rahimallahu ta'ala libnihi, long sin Luqman maumpa anak niya, ya bunay, ya kau anak kulong niya, awid lisana kal istighfar, hindui darana in dila mulongnya hindu isim pag-istighfar, fa inna lillahi saatin la yuraddu fihin nasaila. Sabab aun longnya deng ha mga saat, aun deng ha mga waktu, halom sin hangka adlaw, aun deng doon longnya waktu, tay mauntuod tartanto indua asin hambuk manusya, bang mukya sartaan niya to, tiyay main istighfar mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hasabiat tulong hilukman, ay awid lisanaka bil istighfar, darana, anara, indila mo hapagpangayusin Allah kaampunan pa Allah ta'ala, mangman kau makakudan, hawak to yaon, tatay maunin dua amo. Hisiu-siu isab, amuin mabaya adlaw mahuli, tumaod ing karayawan niya, mabilang hikasulat din doon hakitab niya adlaw mahuli, patauron niya yung pag-istighfar niya pa Allah ta'ala. Sabda sin Nabi alayhi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira, ay dihilan sa laong niya tuba, in tuba inira indiim yaanahan siya, ikaisa niya syajaratun fil jannah, ati niya puun kahoy halom sin sulga, na may taisab amun sulga mismo yaun laong niya, sulga yaun mismo, ati niya ha mga tao daran magpangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini istighfar, inirihilkan nila sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng sa tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Mga katautay magunar na agama Islam, in Muslim wayroong pagpinig, bisan pa siya ini usog iban sim babae, magguna siya istighfar. Usog na kasi hiban sim babae, maggunara sa istighfar. Sagawa in babae, lando ini labi aula subayin sila, daranon nila yung pag-istighfar. Sabab siyabot mismo sila sin Nabi alayhi salatu wassalam, mahambuk khutba sin Nabi na may ta'ya ma'asyaran nisa, ya kamu bang sa Fatima, tasaddak na, wa akthir na minal istighfar. Pagdihil kamu sarak ka, ibang patauran nyo, im pag-istighfar nyo. Pa inni ra'aytu kunna akthara ahlin nar. Sabab kita ta kamu, hawak to pag-isra wal mi'raj, kita ta kamu impina ka mataod, du'mul sin apinar ka jahannam.
Dami kaya mga katautay manghuran, wayroong pagkita ini, uno, matao din do sa mo iwan sin tityo, bang tityo indo sa mo, di na ka mag-istighfar, at tityo day sabi ni istighfar mo, kala, wayroong pagkita biyato. Timao, diban sim timyo impardo sa hamo pa Allah Ta'ala, timaas in darajat mo, harap pagin langitan, iban sin wayroon, kimusugin pagmabuka mo pa Allah Ta'ala, in ikaw maggunara ka istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala na qudwatun bi'abadin nas, aung kita nyo qudwa, undang-undangan din doon ha mga kanabihan na kauna, labi aulah Nabi alayhi salatu wassalam, in sila bisang pabiyato na indarajat pa Allah Ta'ala, masira nangangayo kaampunan, iban nag-istighfar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Nabi Adam alayhi salatu wassalam, hawak tuman niya nakahinang pardusahan, piya baba siya pa babaw singgumi, ampasya na may qala rabbana zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisan pabiatuin Adam, nangayo da kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Nabi alayhi salatu wassalam, jungjungan singkitan yung Muhammad bin Abdullah, masi-masiin siya na riwayat din doon lang nga, kana yu'addu law fil majlisil wahidi mi'ata marra. Hawak tuman in Nabi law nga limingkod, maglingkod-lingkod hambuk paglilingkuran, maka itong law nga in mga pangdaig niyaon, in siya na ngayo kaampunan pa Allah Ta'ala, nakahanggatos. Rabbigfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Habay tapalong sin Nabi alayhi salatu wassalam, inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra. Sabunat long sin Nabi, inako alom sin hangka adlaw, magpangayo ako kaampunan pa Allah Ta'ala, makahanggatos. Long sin Abu Hurairah, kita niya maning mga bata-bata biyaan, iban hi Umar ibn al-Khattab, long niya mga bata-bata, innakum la taznibun, sabunatod kamuya mga sibyan, mga bata-bata, way pakamulong nga pardusahan yan. Long sin Abu Hurairah, Allahumma gfir li Abi Hurairah, tipunon niya yung mga bata-bata, ang panya hinduan, long nga bay nilaw ngayon hinangan nyo. Kabtangan nyo lang ng kabtangan ko, Allahumma gfir li Abi Hurairah, ya Allah ampuna lang ng pardusahan hi Abu Hurairah, ang paumamin imen amin hi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Habini na taas sim mga darajat nila ini nabi kanabi-nabihan Nabi Muhammad iban sim mga sahabat, masi pa nangangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahing hasabiat to, in kita nyo huling zaman, labi aula maggunasin istighfar, pagpangayo daran kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayta man lazim al istighfar, hisiu-siu in daranon niya in pag-istighfar pa Allah Ta'ala, dihilan siya lawang sin Allah Ta'ala, hatiap-tiap kasigpitan niya, hatiap-tiap sab kasusahan, iguning kasusahan niya. Ang pasya rejiki ang sin Allah Ta'ala, sin rejiki di niya maitong sabab sin taod. Mahuli niya mga katautay manghuran ko akam Islam, in Allah Ta'ala nagdaak kato hakitab niya na mayta, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin warda Allahumma an khulafa'ir rashidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda, Allahumma waffiq wulata umurina lima fihi alkhair was salahu lil ibadi wal bilad ya dzal jalali wal ikram. Allahumma farrij hammal mahmumin minal muslimin wa naffis karbal makrubin waqdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu
الله